please. Ibyo ni gaspillage ibintu mu biryo. iyo gaspillage ni mbi. Imyenda nubwo dufite amafaranga nitwambara ariko tureke kwexagera. Hari umuprofeseri twatugira muri university aratubwira ngo ati abanyafrika igituma ekonomi zacu zitaza zizamuka ngo tugira abakire bo mu rwego nka kuriya. Aravuga ngo umuntu azabaho ahembwa dufate $200 kubera ahembwa $200 akababaye muri quartier nyine ibayabaye akabaza hahira mu masoko tukansoko n'utundi yaronka promotion atangiye guhembwa $2000 agahindura carte. Hello family, amakuru mufite mumeze gute aho muherereye? Turabasuhuje cyane tubifuriza ibihe byiza, ngo Imana ikomeze ibigenze neza, Imana ikomeze ibiteho ibagirire neza. Hanyuma tubashimira uburyo mukomeje kutugaragariza urukundo. Sinabona ko mbivuga ariko mwumve ko mbashimiye. Umutima wanjye urashimye, abantu bamaze kudukoreraho badukandira subscribe, abamaze kubikora Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi. N'abatarabikora turabyizeye ko mugiye kubikora, ntimuzongera kureba mutahakoze. Buriya iyo muhakoze muba muduteye inkunga nini cyane. Rero turabashimiye cyane abamaze kubikora, dushimira abantu bakomeje kudukurikirana, tubasaba kugira ngo ibiganiro tubaha mudufashe mu bipartage n'abandi, mu bihanahane, kuko ushobora kumva cagufashije wogiha n'undi nawe kikamufasha kikamwubaka. Kubwo kubakana rero tuza duhana ibiganiro tubiheze bagenzi bacu, kubwo kudutera inkunga kugira ngo binaduhe n'imbaraga zo kugira ngo umuntu yumve ko agomba gukomeza. Rero ndabashimiye cyane uburyo munyitaho. Imana mu ijuru ibampera umugisha, mukomeze mubone Imana. Hanyuma dufite umutumirwa wacu duhorana hano buri gihe, tuba turi kumwe. Karibu cyane. Murakoze cyane kuduha ikaze. Nawe ndagushimira cyane uburyo unyitaho, uburyo ubana nanje, uburyo tuba turi kumwe buri gihe udacogora. Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha. Murakoze cyane. Mumeze neza? Turashima Imana. Sawa, reka ubashe kuramutsa abakunzi bacu kugira ngo dukomeze. Murakoze cyane. Ikindi turaramutsa abakunzi banyu babakurikirana ubudasiba, no kuvuga ngo Imana ikomeze ibahe kumererwa neza mu babo no mu byabo, bakomeze bamererwe neza, kandi ikindi barushirizeho kubakurikirana. Murakoze cyane. Urakoze nawe cyane. Hanyuma ubwo tugiye kuganira, hari ikiganiro nifuje ko dukora uyu munsi, topic ivuga ngo gukoresha neza ibintu byacu dufite, yaba ari amafaranga, yaba ari stock abantu baba bafite mu mazu, yaba ari umwanya. Ibyo bintu byose nshaka ko tubivuga, gukoresha neza ibyo ufite, gukoresha neza gaspillage dushaka kuyica, dushaka kuyikuraho kugira ngo abantu bamenye ko bagomba gukoresha neza uburyo bafite. Rero karibu cyane, ndakwakiriye kugira ngo uze kudufasha muri ubwo uburyo twokoresha neza ibintu dufite ni gute, kugira ngo twirinde gaspillage. Karibu cyane. Murakoze cyane. Reka tuze kuganira nk'uko mwabyifuje ku kiganiro kijanye no gukoresha neza ibyo dufite. Ibyo dufite turahera ku mwanya. Umwanya ni ikintu cy'ingenzi kirenze ibindi byose, ariko nicyo kintu kandi abantu bazaba bica nabi, kandi aricyo gihenze. Ibintu byose tugeraho, ibintu byose dukora, n'ibyo tuzogeraho ni mu gihe, ni mu mwanya. Ariko rero hari igihe abantu uzorebe kenshi uzumva abantu bavuga nk'ibintu habe no mu materaniro
ah, abantu bashaka gukenera gukwega igitaramo cyane ngo se ngo umwanya kuraja hehe nk'uko muravuga ngo ngo ni hehe umwanya uhayuje umwanya niyo uhayuje ahubwo uvuga ko gusa wowe utazi iyo uzuja ariko umwanya niwo ugenda umwanya uragenda abongereza bazavuga ngo time is money umwanya ni amafaranga uriya umuntu aguhaye umwanya aba aguhaye ikintu cy'ingenzi yego rero igihe dufite cyacu nitugerageze kugikoresha neza yego ibyo bita abongereza bakunda kubyita ngo ni minimum wastage ni ukuvuga ngo ni reduire cyangwa ni depense minimale ni ugukora ibishoboka mu byo dutunze duhereye ku mwanya umwanya wacu tukawekonomiza kuko iyo uhushutse tuzi ugaruka tuzi umwanya buriya isaha iyo uhushutse ntabwo igaruka ntiyongera kukugaruka iyo ngiyo iragiye umuntu aratekereza kandi iyo ni gaspillage y'umwanya wawishe nabi kera umuntu aratekereza ngo je suis jeune ariko ntamenye ko azasaza ni ukuvuga ngo igihe dufite hano kuri iyi si kirabasa rero bikenewe ko tugikoresha neza kuko umubwiriza 12 gira no guhera ku murongo wa mbere haza havuga ngo wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza ni ukuvuga ngo iyo umuntu abona ari umusore hari igihe yibwira ko agifite igihe kirekire afite igihe cy'ubusore ariko apana kuvuga ngo wakenyutse ubeho imyaka 100 nushaka uyirenze ugeze 200 igihe kizogera imbaraga zishire kuko baza bavuga ngo la jeunesse ne savait la vieillesse ne pouvait mu gihe c'ubusore igihe tukiri abasore igihe tukiri bato nta bumenyi bwinshi tuba dufite kandi nico gihe kuko tuba dufite na wa mwanya bitubyemeye byose twari dukwiriye gushakisha ubwenge twari dukwiriye kuba dufite ubumenyi twari dukwiriye kudatakaza igihe niko kuko buriya utari umunyabwenge ntiwamenya n'igihe igihe ucumva ko ari ikintu kiri aho kidafite icyo gitwaye wumva gusa ko kiri aho wabyutse mu gatondo uraho ngaho burije burakeye ukwezi ukundi umwaka ariko igihe ko kiragenda wibuke Yesu ngo umunsi umwe agenda ari kumwe n'abigishwa ngo babone umuntu wari waravutse ari imfubyi abigishwa ngo baramubaza ngo rabi bisobanura ngo mwigisha ngo ese uyu niki cyatumye uvuka ari imfubyi niwe wacumuye cyangwa n'ababyeyi Yesu arababwira ngo yaba ari we cyangwa ababyeyi ntabacumuye kwari ukugira gusa ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we Yesu aho niho uzawumva yavuze ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare urabyumva hakiri kare yavuga Yesu ntabwo yari amanywa wenda la journée kandi kwira yari kwavuga ce n'est pas le coucher du soleil kuvuga ngo izuba rirarenze ariko ni umwanya yari afite yari azi ko afite igihe kigufi l'état était compté pour lui igihe cyiwe cyari kibazo hanyuma rero yagomba kukibyaza umusaruro Yesu ministeri yiwe yitangira ni imyaka 3 yagize yatangiye gukora afite 30 kuri 33 bayuda baramugambanira abanzi b'umusaraba baramwireba Yesu manda yiwe barayishoje yari afite cyatuma avuga ngo nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kare dore burije aho umuntu atabasha gukora kwira rero mu buzima bw'umuntu ntabwo ari umwijima ngo tuvuge ngo c'était la journée ngo noneho c'est le soir c'est la nuit ibihugu biteye imbere barakora amanywa n'ijoro
ibo ntibatandukanya la journée et la nuit, ariko buzira naho bukeye umenye ko igihe cyacu kibariwe kurusha. na Yobu yarabivuze aravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore wese ngo arama igihe gito agakenyuka. Aravuga ngo kuko ngo iminsi ngo yategetswe nawe Mana, ngo umubare w'amezi ugategekwa nawe, kandi ngo ukamushiriraho urugabano atabasha kurenza naho yabigenza gute. Duha loro ni duhe igihe agaciro, nitwekonomiza umwanya wacu igihe tukibishobojwe. Umubiri wacu imyaka iziwutwara, indwara ziza ziwutwara, ibindi bibazo tugenda duhura nabyo, challenge z'ubuzima bituma umubiri ugenda wangirika. C'est ce que même l'apôtre Paul disait, avuga ngo naho umuntu w'inyuma akomeza kwangirika asaza, n'uyu mubiri yaravuze, akavuga ngo uw'indani we ngo arushaho kuba musha. Yarashatse kuvuga ko uko yahuraga n'ibibazo byo gufungwa, byo gusonza, byo kugirirwa nabi, biriya byose, ariko n'imyaka yikompure n'indwara uzi ko yaragira igishakwe yahoranaga. Ibyo byatumaga uyu mubiri wiwe avuga ngo kurangirika. Umubiri rero uza wangirika uzunapfa. Rero ikintu gikomeye tugomba gukoreramo ni umwanya, kandi umwanya ni gifite Imana yaduhaye, nico kintu ibindi bintu bimwe ntibiresha ku bantu, abatunze, abakene n'ibindi ikintu dusangiye nta muntu ukikurusha. Gift imwe Imana yatanze yitanga ku bantu mu buryo buri same kandi buri buri egal. Nigi kuvuze ngo abantu nta bintu barushanya uretse gift. Oya, navuze ngo abantu bararushanya ibintu, amafaranga ntitwoyangaye. Ibyo biratandukanye. Abantu bararushanya ibintu turabirushanya, ubwenge turaburushanya n'ibindi, ariko the same gift from heaven, gift imwe twahawe iva ku Mana, tunganya abatunzi n'abakene, ni umwanya. Ego. Abiga bagatera imbere, dufite umwanya ungana. Abacuruza bagatera imbere, dufite umwanya ungana. N'abanebwe bajyama, nibyo byizo nshatse kukubwira, umwanya urangana. Icyo ni Imana itabayeho, kandi simuze ko ari injuste, ariko ikintu yabashije kuduheza kingana ni igihe. Twese dufite ku munsi 24 hours, n'isaha 24, kandi izo saha Abanyafrika nizo dufite, Abanyamerika bateye imbere nizo dufite. Ariko iyo bimenye rero ko igihe gihenze, kiriya Abongereza bari kubavuga ngo time is money. Cyo gituma uzubona hano n'abantu niba ubona mu manza abantu bakwitabye, ufite urubanza, ubukwe n'ibiki, ukumva ko gusa kubera baje nta bindi, ugomba kubiriza ukabafata ukabageza mu igihe kirahenze. Igihe twese nitugikorereho, kuko abakoze ibikomeye ni igihe bakoresheje. Abageze ku bikomeye icyo bakoresheje ni igihe, kandi icyo gihe nawe uragifite. Icyo nico utafite icyo wokwire gusa. Hari uvuga ati hari abana bavutse mu miryango y'abakire, hari abavutse mu miryango y'abakene, ibyo biriho, kandi ibyo ntibizorushanye igihe n'abakire, ariko igihe turakinganya. Amasaha namwe, iminota n'imwe, segonda ni zimwe, tiyese n'imwe, umunsi n'umwe, icyumweru ni kimwe, ukwezi ni kumwe, umwaka n'umwe. Nicyo gituma rero igihe cyacu tugikoresha neza, kuko nacyo kirabaza. Ibyo dushoboye gukora tukiri bato nitubikore, tumenye ko igihe kimwe imbaraga zizashira z'umubiri, niyo tuzaba dufite ubwenge n'ubushake bwiza, ariko tutagifite igihe cyatujanye, igihe kiza kidutwara. Igihe kirakomeye, igihe nimureke tugihe agaciro, kuko abakomeye n'abakoze ibikomeye ni igihe bifashishije. Icyo gihe ko bagifite, kubera ikiyo prefera kuryama, umwanya wawe ukawica nabi. Abahe basenga bagakora ibikomeye ni igihe bakoresheje. Umwanya bafite
wabo ni igihe ibo bakibyaje umusaruro. Urabyumva? Fata umwanya ikintu cyose umenye ngo umwanya wo gusenga n'uyu, uwo gukora n'uyu, uwo kuja mu bindi byo, igihe ntukivange. Baho ufite vision, wumva ko ugomba kuba igihe cyawe, umunsi wawe uri chronometre. Ndajaha izi saha ndagaruka izi ngizi, iki gikorwa ndaba ngishoje, iki cyumweru nzakora iki niki niki niki, ibintu byose kandi ku masaha n'ibindi. Igihe rero ni ikintu gikomeye, iyo tugifite kubera ari gifite twahawe, twumva ko nyine iri permanent izahoraho, ariko igihe ntabwo tuzagihorana. Urabyumva? Igihe tuzagihorana, nicyo gituma tugomba kucitaho. Icyo ni icyambere tugomba kwitaho. Cya kabiri, ubushize hari training imwe narindi imwe yitwa ngo ni farming God's way. Ni ubuhinzi bushingiye ku Mana, bwigana Imana. Uvuga ukuntu tugomba guhinga ahantu hato cyane, tukaba turimo duproteja, tujera environnement. Isi tureke kuyihinga ngo itakaze umwimerere wayo, duhinge hatari ku musaruro munini. Uko n'ubutaka Imana yaduhaye tugomba kubugiriraho gestion, tugomba kubwekonomiza. Ntabwo tugomba kubwica nabi ngo ubutaka burahari, ntitububyaza umusaruro. Urabona abantu batuye mu bihugu bito bito, ubu dusanga no kubaka bashirayo amazu, ama etage hejuru cyane, ukubera bazi ko ubutaka burabuze. Iyo abonye akantu gatagita kabyazamo umusaruro, akubaka ikirere. Urabyumva? Elegisi yo komeza kuzura n'ikirere bazogera aho bokigurisha. Turacyariko tubona kubita amaparcelle yoshira barangiza hejuru, bakagutegeka bakakubwira ngo wewe wubake nimba ari level 5 hejuru, nawe tuhagurishije ubundi gukomereze. Mbese icyo ushatse kuvuga, umuntu ufite parcelle, ikintu cyose ucekonomize, kibyaza umusaruro, ko yotanga kiriya kibanza cyo hejuru cyane gose, bakubwire ngo tukugurishirije aha, ariko dore aho utazorenga. ahandi naho abana haza undi nawe bavuge ngo barayimugurishije ayigutereke hejuru. Kurabyumva rero, icyo ni ikintu nari nshatse kuvuga ngo n'ubutaka nitumanajinge neza. Ibimera Imana yaduhaye, ibi bituhaye ubona, ari nabyo bitanga oxygen, umwuka duhumeka. Nitubyiteho, nitubimanajinge neza, protection de l'environnement. Ibidukikije tubibungabunge bibeho, kuko nitubimara nta mvura tuzosura kubona, iyo oxygen izobura. None se nkatwe tuba mu mijyi, kandi wenda ibyo biti ntabyo dufite hafi, tuzoja kubyitaho gute? Tuzojiriya mu bashamba tuje kureba ibiti? Umuntu ahantu atuye hose ntiyakagombye kubura igiti. Umuntu ahantu atuye ntiyakagombye kubura igiti. Mu rugo utuyemo, uwagize amahirwe akagira ubutaka kubaka inzu yiwe, nayubaka ariko ayiteremo ibiti. Birazana oxygen, birazana igicucu, birakugamisha. Igihe byanze ubushuhe bwabaye bwinshi, iyo hari igiti, igicucu ugenda ukicaramo, umuyaga ukahanyura. Kubera iki wubaka ahantu hose ugakondansa ibintu byose gusa ngo kurubaka, utigeze uprevoir ngo uvuge ngo hano hagomba kuba protection ya environnement, hano hagomba kuba harimo gazo, ahantu wateye ibyatsi bibisi. Wibuke ko Dawudi aha yavuga ukuntu Uwiteka ari umwungeri we. Yaravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanje, sinzakena, anjana iruhande rw'amazi adasuma. Urabyumva? Mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, icyanya cy'ubwatsi bubisi, hari ahantu hari verdure, kujya niho haba ubuzima cyane. Urabyumva rero? Ariko hari n'igihe tureba ukabona ko gutera imbere ni ukubaka, ni ugushira ahantu hose, nimba ari amakaro n'ibindi uburyo tugapave tukagira gute. Buriya ni ukuvuga ngo ubutaka ntabwo buba bwihumeka.
natwe uko budahumeka niko natwe tubura ya oxygen. Ibyo byose nshatse kuvuga ngo ikintu cyose umuntu afite nakibyaza umusaruro, nakimanaging. Ibiti nibyubahwe, umuntu wese yumve ko igiti ari ingenzi. Aho ufite uhatera igiti, aho ufite ureke kuhapava hose, usiga ahantu hamwe woteramo gazo n'imbuto utuwa tuntubiye n'utwo ngutwo tuzana ubuzima. Urabyumva rero, icyo gihe ni ukuvuga ngo icyo nacyo gikeneweho ekonomi. Twekonomiza ibintu byose. Igihe tukiekonomiza, ubutaka tuwekonomiza, amazi tuyaekonomiza, titwumve ko tuyafite gusa ngo nayo kumena nayo kwica nayo. Ibintu byose nibijemo ekonomi. Urabyumva? Amafaranga gayo ni ibindi. Amafaranga buriya hari igihe umuntu aza yibwira kubera yafite, akibwira ko yayakoresha nabi. Ariko icyambere, umuekonomiste umwe yigeze kuvuga, aravuga ngo nta mafaranga menshi abaho. Aravuga amafaranga menshi abaho nayo umuntu abuze. Habe n'abafite za triliyoni, niwo mubare ntekereza kuri hejuru, nabo hari ayo bakibura. Mu byo bashaka kugeraho hari amafaranga babura. Ufite ibihumbi 100 by'idolari cyangwa miliyoni 100 y'idolari, ariko akaba akeneye igikorwa kugira ngo agikore, hakenewe miliyoni 110, afite miliyoni 100, akabura 10. Rijya 10 niryo ryinshi kurenza yayandi, kuko nijya adafite, nijya Kenya. Rero nta muntu ufite amafaranga uvuga ngo je mfite amafaranga, kuko nawe nuyashira anterume y'ibikorwa ushaka gukora. Igara abafite amafaranga ariko bumva ko n'amafaranga yo kubika atagira ibikorwa. Ariko abazi ko ifaranga ziza zibyara izindi, iyo bazifite bazishora mu bindi bintu zigakomeza gutera. Urumva rero, ico gihe naco bikeneye ko tuzifata neza, kuko ntituzi ko tuzozi kumara. Uyu munsi ushaka kubuzifite, uyu munsi nimba uzifite ejo ntuzi ko ariko bizoba bimeze. Rero izo ufite zikoreshe neza. Gaspillage ese ubundi kuzikoresha neza ni gute? Kuzikoresha neza, gukoresha ifaranga neza, gukoresha amafaranga neza ni ukugerageza ukareba ubundi les besoins, les dépenses zihora ziri hejuru y'ubushobozi dufite. Recette zacu, income, ntabwo zingana n'amabesoin dufite. Ariko mu buzima ni ukumenya hari ibintu bimwe tuza dukora bidakenewe. Ubundi ubuzima bugizwe n'amapriorite. Hari ibintu by'ingenzi biza. Urabyumva? Ifaranga ikintu cya mbere zigomba gukoraho ziri. Kurumva? Amafaranga nuko agomba kudushira mu buzima bwiza. Mukajya neza, mukambara neza, mukivuza nimba mwagwaye, mukagira aho mutuye, kubaka urugero, abana bakiga, ko kura investisa. Ibyo nibyo bintu nshobora guheraho by'ibanze. Ariko nabyo mu kubikora, ifoko tubikora tumenya ko tugomba kuba tubikora avec le gaspillage minimum. Tutaja mu birere kuko buriya amafaranga nubwo tuyafite, nubwo ibyo bikenewe ari ibintu by'ingenzi, igikenewe nuko ari amafaranga biriya ashaka kudukorera twifuza by'ingenzi. Nidukora ibihaye biboneka ko ari byo ngombwa, bitari ngombwa tubireke. Reka mfate nk'urugero, umuntu ashobora kumva ko afite amafaranga, kubera afite amafaranga akumva ko agomba kurya inyama dilendi ni semere, kubera ko amafaranga yiwe amuhesha kugura inyama icyumweru cyose, akazi icyumweru. Ureke ko zihenze, sico ndashaka kuvuga, ariko zizamuteza n'ibindi bibazo, zagwara zagute, kubera ko mufite uburyo
urumva abana mubashire kuki kuma breba mubashire ku mayonnaise n'ibindi bino bintu byose bifite bigaspiye amafaranga bibatera amagresi kandi bigabatera n'ibibazo za proteine nyinshi zikazamuka bari abana bazisanga baragize obesity. Ibintu byose rero twigeze gukora ikiganiro kijanye na nutrition tukivugamo ko yaba ari obesity bisobanurwa ko ari nko kujya neza umubiri wawuhaye ibiwurenze byose twebwe tuvuga ko muri nutrition no kujya nabi umubiri nimba ubuze ibyibanze bikenewe malnutrition bavuga ngo umuntu yariye nabi habayemo carence umubiri nti waronse ibyo wari wifuza ico gihe byaguteje ikibazo umuntu agwara kwasha ariko nawe wawuhaye byinshi biri hejuru ugira obesity byose byiswe kujya nabi kuko tiwa economisha. Simvuze ngo abantu bajye nabi pe nibajye neza ariko baveke ubwenge gaspillage murebe bimwe bitari ngombwa urabyumva yego none mu gatondo reka mfate gutya ugaburiye umwana umugati wasize bread urabyumva ku manywa umukoreye frite ushizeho mayonnaise urabyumva uko gakaramwa n'amata nimugoroba umugaburiye ifi fata ibyo bintu proteine bifite mu mubiri wa muntu nyinshi cyane uwo n'umwana ariko mvuze n'umukuru umukuru nawe mu gatondo wariye umugati usize bread midi afunguye frite avec mayonnaise ku mugoroba nimushake muteke n'imbaro ubugari n'ibindi amushireho amata mushireho amafi kurumva aho ni muri repimwe tegera uwo muntu grace agiye kwakimira mu mubiri wiwe do alors izo ni gaspillage inutile. Menya ngo uyu munsi umuntu yariye ibintu birimo imboga kuko zirakenewe yamwoye amazi yariye amafu agena biriye ariko utama wumva ko kubera ufite ubushobozi bwo kugura icyo ushaka cyose wumve ko ugomba kukigura kubera ufite amafaranga ibiryo muza muteka mu menu sasa di gaspillage ni mwebwe mujera ibikoni mufite ibiryo byo kumena bigeraho abantu babura naho amapubele amayararasha kubera ibyo bintu. Nitugire ekonomi y'ikintu cyose ibiryo ntibigomba gutabwa. Inza mbona kenshi iyo hari abantu nk'uku b'abakolege twagiye dukorana barimo aba bantu b'abazungu bagira imico myiza umuntu azashima. Urabona iyo hari ka sermon ari self service abantu baje kwiyarurira bari umuco wabo ashobora gutambuka na gatanu ariko azagenda akarura nkarushimwe tujyo duke cyane akajya iyo turangije akumva ko abaye satisfait arekeraho. Iyo ataraba satisfait tibimuteye isoni arasubirayo. Ariko twebwe umuntu aza pakira nkuwa pakira fuso sahani gakubita akagezanga akagenda akajya ibijya tamara kandi yamaze kwarura ashize ku isahani yarangiza bakameneka. Please ibyo ni ibintu iyo gaspillage nimbi. Imyenda nubwo dufite amafaranga nitwambara ariko tureke kwexagera. Tumenye ngo ibituhaye dukora un jour uravyumva igihe utazoba ufite amafaranga uzoregreta bizana kugora uzadeprima nimba waramenyereye ubuzima bwo kwambara nukuvuga ngo chaque dimanche il faut une tenue kaho uri mu marushanwa y'abambara neza. Abakoze abafite ama industrie amahuzi bo ntibakiyambara i préfère partir ni ariko simbwiye abantu ngo bareke kwambara
niko uzakora n'indi uzakanga ngo uza wambara ngo ugire imyenda myiza, nibarangiza bakuzanire trofe bavuge ngo watsinze nk'igikombe wagize iki, kurumva biri mwiki, nitwambare, tugomba kwambara tugasa neza. Jean Courage, ni byiza kwambara gusa neza dufite ibintu, ariko ibintu byose ntitubikore avec le gaspillage minimum, mu mafaranga, mu mwanya, ibintu byose dukora tubikore tumiza ko tutakora ibintu bimwe, les dépenses inutiles, igituma abantu badatera imbere. Hari umuprofeseri twatugira muri university aratubwira ngo ati abanyafrika igituma ekonomi zacu zitaza zizamuka ngo tugire abakire bo mu rwego nka kuriya, aravuga ngo umuntu azabaho ahembwa dufate $200, kubera ahembwa $200 akababaye muri quartier nyine ibayabaye, akabaza hahira mu masoko tukansoko n'utundi yaronka promotion atangiye guhembwa $2000 agahindura quartier. Kurabyumva? Nimba ari yishura inzu 100,000 agashaka ya 2000, kurabyumva? Akamava muri quartier, tibazosubira kumubona mu isoko izi kwa Sioni n'ahandi, ni mu supermarket uzi ibiciro byaho uko bimeze. Amazi aya ngaya wogura kuri boutique y'1500 uzayagura 5. Kurabyumva rero? Agahindura inshuti, agahindura utubari kubasinzi, agahindura aho bajana n'ibindi, yaja kwevali wagasanga $200 yareseva ico gihe niyo yari mufitiye akamaro, niyo yari mubeshejeho neza kurenza le 2000. Tegereza ngo wa muntu dépense zarazamutse, yishiza mu birere. Aratubwira ngo iwe ilave kiyo Paris, yabaye muri Paris 11. Aratubwira ngo umuzungu ati hari iyi Paris muza mubona hariya, ataba parlementaire bane ba député batuye dans le village, ati umuzungu yabonye promotion karonka n'amafaranga zabanza agastabiliza gatekana akaguma hajyara, akazoja guhindura ahantu azi ko yasevinze afite ibintu bizohamubesha. Atariko twebwe baza baguha promotion mu gatondo utarahembwa n'umushahara wa mbere, ukawafasha amadeni yo kwimuka ngo uve muri quartier waruri, ugahindura quartier, ugahindura insengero, ugahindura ibyo kurya, ugahindura ibiryo, imyenda, ugahindura imyenda, ugahindura inshuti, ugahindura utubari, ugahindura amasoko. None ayo mafaranga kurumva arakumarira iki? Nico gituma n'ubundi ekonomi z'abanyafrika zitaza zizamuka ngo usange twabaye batunzi babandi babahegwe bo mu nzego. Kenshi uburyo bwo kumanaginga ibintu buratugora cyane titubuze, donc dushaka kwikompara ku bandi bantu, undi mukire hariya quartier z'abakire, c'est pas ça. Urakoze cyane, urabisobanuye uburyo abantu tugomba kwirinda gaspillage mu bintu byose, uhereye ku mwanya, tukareka kwica umwanya. Hari igihe nyine nka kuri wavuze abasore, umusore ajaho akavuga ngo ndacafite igihe, reka ninezeze, reka nje muri ibi kuko ndacara umusore, nzoba nkora, nzoba ngera kuri ibi, nzoba. Ariko buriya ubu uri guta umwanya, ubu uri guta igihe, ifaranga nimba uzifite, reka gaspillage, reka kuzitapanya, zegeranye, ejo ushobora kuba utazifite, za zindi wasevinze zizogutunga kubera ko wazibitse. Urakoze cyane. La Bible akantu ko kurangiza, izitanga urugero rw'agasimba gato kitwa ikimonyo. Ni ukuvuga ngo muci ni periode yo kwegeranya, yo gusevinga, kuko ni ibintu bidasiporota imvura, bigahunika ibiga. Turusha ubwenge n'udusimba duto tudafite ubwenge turi conduit par l'instinct. Twebwe dufite ubwenge,
naho turiya dukoreshwa n'amayeri. Nari mvuze ngo urugero ruto gusoza ikiganiro. Bibiliya izitanga urugero rw'ikimonyo. Ikimonyo ni insecte ntoya, ni ikinyegeri, ni ikibenuko muri urwo rwego. Ngo kiza gihunika ibiryo igihe ciki, igihe cy'izuba, kuko bizi ko ku mvura bitazasiporota imvura, bitinya imvura, bigakora cyane, bikabika ibiryo bizobitunga igihe cyose imvura izaba iri kugwa. Utwo ni udusimba duto tudafite ubwenge, tuyoborwa na instinct, ariko tukamenya ngo hariho sezo y'imvura, hariho na sezo y'iki. Muci niyo tugomba gukora twebwe, tugahunika, kuko hari igihe cy'imvura, imvura izogwa, tuzosohoka hano, tukigendera iyo ngiyo imvura itazobimenasa, ariko bikagenda bifite ibiryo byabyo. Ni gute rero twebwe abantu bafite ubwenge, créer à l'image de Dieu, tunanirwa kwiteganyiriza mu buzima bwacu? Gutiki, kubaho utagira gahunda mu buzima, utagira gahunda, utagira umusimamo, uza ugenda gusa ukurikira, uguhamagaye wese ugenda, pare tu n'as pas un programme, kubwire gute ngo igihe, umwanya ni amafaranga. Tuwukoreshe neza amafaranga yacu, ni dusevinge tukiyadukora dufite les opportunités. Les jeunes kuba tarubaka baba nta experience baba baragira, ariko ushaka gutera imbere, igihe cyiza cyo gutera imbere ni igihe utaragira charge zikuremerere, yaba umukobwa yaba umuhungu, utaragira urugo ngo mugire abana mutangire mubigishe ku mashuri, kandi bagomba kwigira ku mashuri meza, bagomba kujya bakambara bakavuga bakagira gute. Igihe cyiza cyo gutera imbere ni igihe ukiri wenyine, ni igihe mukiri abafiyanse, ni igihe mutaragira abana, ndavuga ku bajene. Kuko iyo umaze kugira abana, gusubira gutera imbere kwawe ugutega kandi muri ba bana n'abiyo bamaze kugera ku rundi rwego rwo kugira icyo nabo batanga mu buryo bwa production, umusaruro. Ariko hariya icyo gihe usigaho hagwana no kubaho kw'abana kugira ngo bige neza, kandi icyo gihe iyo utabikoze nibyo utangira gusanga biafekta abana bakiga nabi, nanone avenire yabo ikaba ari mbi. Ariko rero ni igihe cyiza, abajene barumva ndahembwa fedimo, reka ngende nje kuzitwika, nje ku mazi. Nibyo ubuzima ku mazi, amazi karajahe ari hariya Tanganyika, ni kuriya kariya kayaga kaje kazohaguma, ukishinge gusa ngo le weekend ngo nari nagiye gusama akayaga, uragasamisha ikakayaga, nuko asama se ngo kinjire biri ugasipiye hari igizo biregere. Ubuzima ntabwo gusa twumva ubwo dufite ibintu ngo tugasipiye. Ikintu abantu baza baregretaho ni ugutakaza igihe, ni no kugira les opportunités utabashije ku exploiter, noneho ukagira ubwenge ukawusigara uvuga ngo wonsubiza muri bya bihe. Nitureke kuba mu bihe byo kuregreta by'amadeception kubera tutakoze ibintu neza. Nitwige gukoresha ibintu neza dufite, ibyo umuntu wese ashinzwe, aho ahantu hose umuntu ari. Abantu nibagire bonne gestion mu ma entreprise, mu miryango, mu matorero, la bonne gestion. Iyo mutabikoze muza kuregreta mutagifite, ni ukuvuga azavuga ngo amazi y'igisima ngo azaryoha iyo atagihari. Ifaranga iyo uzifite uzawumva ko zoroshe ni nkaho uri kuzitora, ariko umunsi wazibuze niho uzomenya ati cyo zimpa uyu munsi, nomenya uko zikoresha. Igihe la même chose n'ibindi byose twari dufite. Nimba ufite imyenda yifate neza, reka gutapanya, reka kugira ibintu gusa uzawumva ko umuntu arambara umwenda rimwe ngo yarangiza akabika gata. C'est pas ça. Ibyo ngibyo abaza bayikora ntibagira myinshi nk'iyo twebwe tuza tubagurira, barambara mike kurenza twebwe tuyigura. Rero dukoreshe neza ibintu byose twahawe, umwanya wacu, ubutunzi bwacu,
imbaraga zacu, ibidukikije n'ibindi byose, kugira ngo tutazosha kuregreta. Hari igihe Imana iguha opportunité ukananirwa kuyiexploita, wamara kunanirwa Imana ikagushira ndeho. Yari yahaye Adamu na Eva kuba muri Jardin d'Eden ngo bitware nabi, ibirukanamo baragenda. Bakayini batangira kuba inzererezi n'ibindi byose kubera ibibazo. Dukoresha igihe neza kuko kirakenewe. Ibyo twahawe byose, ibyo dufite byinshi na bikeya, tubikoremo gestion nziza. Murakoze cyane. Urakoze cyane, turagushimiye ku mwanya uduhaye, ku byigwa utwigishije byo gukoresha igihe neza, byo gukoresha umwanya neza, byo gukoresha ifaranga. Mbese ni ukuvuga ngo ikintu cyose ufite wige kugikoresha neza, kuko uyu munsi ushobora kuba ugifite ejo ukakibura. Rero turagushimiye cyane, turabashimiye namwe mwadukurikiranye. Imana ikomeze ibiteho, ibagire neza. Murakoze nawe utaha.